Assalamu alaikum туғандар, Мassa айылы 20 июнь 26 жыл, таңғы саат 6:30. Өзіміздің стадиондың эшиктери ачык. Келип денсаулыққа пайда келтіргізіп, чуркап басып кеттіңіздер туғандар. Жакшы жаңылык. Канча болду ачылганына? Birinci günden уже açıldı. Gündü açık. Birinci günden beri уже açılıp gündü. Азыркы сөз боюнча эртеменки таңкы саат 7-де шлангтар уланган. Поливная система иштешти баштайт экен. Суу чачыратат экен күндө туугандар. Мына элдер базып жүрүшөт. Билбегендер менен бөлүшүп коюңуздар. Келип туругула туугандар. Эми жетишпегени ошол жерде турник, башка тренажерный снаряддар жетишпей атат да. Ошонго эми бир көңүл буруп койгула туугандар. Тиешелүү адамдар буюрса жакшы.